pagi kamera pen. Pagi. Apa informasi hari ini bosku? Informasi hari ini Aman, baik, terkendali. aman-aman. Ya. Oke, baik. Di tengkonan bulan karena lempo cara mati dong. Oke bosku, tetap semangat. Mantap. Oke. Semangat. Anu teh guys, kampe pakan anu teh. Teh dong lamin tama halaman atau lubaba. Jadi bersabar kung menunggu. Kung masih patunuro gitu mari kibasuro muda aku ti. Yo sisi temen aku tuh lama foto na kiri ni mapoto na mariri. Sabala ni pamariri ti anak ta isia di ko na alam mo lusot ko tak marana betul-betul kan lu. Pakoden ko mi manito na kumwa nang laku foto mariri ko mi. Sa marira tetero pila. Na mariri ko mi tu mapoto kiri ni tu mapoto la joto tetero mi. Yo, damo mi mare ko to ke no me presti. Ada nak pak gua garang TV sa di tiram anu konipia na kan dia di palele. Dako pemain petas itu. Ada kau masa yo sakit itu kan dia terami satu terus nanti suah sama nanti tu pak nanti mau ketua. Garan dia terami satu tu terus nanti suah. Alah ni patung. Lupa na paulo ina ko na tinang pamani. Ay, kan TV anu ketu. Kopong kinako. Wala tinang taman ng titalan tin. Maparkamulay eh. Patamas kami tiro tayo. Mama apa? Mantap sama kita pemirsa. Madrado tapan.
Bagian Pasimbong situ kau mau ke Martinus ke Layator Rolanto Benua Tello iya bagian Pasimbong situ kau akan bos. Saya lagi di Lempo, dia lagi di kampung toh bosku. Bagaimana kah? Bagaimana keadaan jaringan? Coba info dulu mendukung masyarakat. Namo kemarin mau komen tuan aku bini sudah jual apa tuh? Mau kemarin deh kopi. Namo pernah juga mau komen tuh terus bini foto satu. Sama yang lagi paling aku ke kemarin pasti jual apa tuh? Nabi tadi telepan tuh aku balik itu kemarin lah. Mantap bosku, aman jaringan bos. Oke. Labuan. Aku suruh dari Indonesia karena kita tahu begitu lantak tadi di sekolah di Pasamayang. Mana deh hobi? Doa boy, nada aku terus di mana foto. Mati aja hobi. Buatin kan kupung kita nonton apa kabar bos? Jeng ngomongnya kampung tuh Martinus bosku. Aku mendietnya. Kan kamu. Oh. Mantap. Yo. Ya. Ya, akhir. Ya, 1 2. Ya, 1 2 3. Tadi 1 2. Oke. Ada satu lagi. Mana lagi satu? Contoh si Arif. Di sementara ke Elpis Ramput kita Elpis di kampung. Ya sudah bisa. Oh yang kecil. Oh, stop. Hindi ko bilang. Hindi ko galit rin. Ya. Okay. 1 2 3. Cepat. Ari. Oke. Lihat tangan. Ngapain, Bang? Sini kau bakal percaya. Mau di dalam sini. Mama kemana? Putar.
Oh, kita main. Ya, kita main. Oh, enak mo to. Okay. Ya. Iya. Oke. Yo, madali mo kami tumapotol na na sama katutero. Besar, dalam apa tuh guys ya? Kita tahu pertama foto keluar kata lu ki. Tadi ke aero. Nah foto keluar kita lu ki. Napong pa. Ini lah foto ki. Oh dempa. Oh itu sambo bajingan sangat lo leo. Tuh silar terung kopulu. Talong pa. Ah kemarin sudah balik na lah. Patalong pa. Oke, Be. Oke. Next lanjut. Yang mau berfoto silakan. Sampai dulu. Sampai itu keluarga. Yo, lako anak ko sa papipira-pira mo kupukan ako kan tidak akan mapoto. Sa kita tusu wata patutong tusu dolo. Tamani masambay. Yan na pula ni patutong na painani at imitumoton tato tamani masambay. Tapo mo panatama tu sa pamangkag kuan ini aku kuya juta na nalay bilang anta mamilang patami tole. Asisin na yun na baja pembangunan na kalau kita lihat itu keluar lah mana ko to. Siapa orang ngarepin mo? Oh. Ya, sini ilong do. Ya, oke. Oh, hindi mo tutunin. Yo nabi tukaran namin kumua isang lanana sa mo. Di samping saja. Ya, oke. Ya, boleh. Ya, di sini. Oke. Siap. Oke. Itu dua. Oke. Kamu be pasien kita no pasien ada bisa bana to muda. Lapan aku kukira katumianan. Dan air gitu, enggak di sini. Ya, oke. Oke, ya. Oke. Kita bantu balen na ni usulan. Bapak. Sendiri. Ya. Seperti Bang Yam. Harus. Lihat sini foto. Ya. Oke, baik. Bapak. Sendiri. Putar ya. Oh. Oke. Bapak guys, bapak re. Oh, yang itu ya, ku pick up ini di situ. Maju Pak Ben. Maju ke depan. Nalasok itirong ipya. Backgroundnya di sini. Ya,
Oke. Oh ya. Tahan dulu. Itu dulu Pak. Oh, oke, mengerti. Bagus. Itu floating ya, kita kan bisa. Direct tuh. Ya, gitu. Tahan. Di situ kan. Mana? Ya, aku juga sih ada terong coba kok. Oh, nah lisam cara ko to eh. Yang mana? Ya. Oh, ya, oke, tahan. Gimana? Yo, tar pala na lesua. Pa matira ni medyo ki patu don di taman ni pandita temay. Desar ka teman na tulen na lesua. Sudah kan? Ya, oke. Lisam kira ko to. Yo, si sita kita medyo betu pala na lesua do kuminale. Tadu kami mareko. Sama aku biasa tiram pagi mareko to. Jadi pada ini Mareko. Ada di Mareko. Anu saya di Marida. Siapaan? Mungkin dia bilang Marida terong.
Bir. Masih. Hindi siya dyan. Bisa nga dyan. Ikaw mapo, tagali dyan. Ito lang bawa ba yun? Lempar ke bos. Ya. Sa lasangan ko. Apa repetir pihak-pihak? Ini. Apa penonton nih? Sini dah. Ipilih lu. Nah, lali tinggal tuh. Nah, wah, nah tuloy mo dumi na. Yo pala ko meron na may mari ko ba to? Sumorong-morong so kumida na mata ko kinuyo mo. O dapat mari ko. Pero nga pa ya? Ane ka? Balian. Malira kaya? Mabalan tirong. Jumpan. Ilunatan norte. Good. Apaan sana dikaterus lo dulangnya sana tuh. Lari na. Kemanaran mo? Kaya ko kwena na di patuto no, tama na masama yan. Pag na tatilo ko mata ko, tama sama yan no, tama na patuto na langsung painan niya tumatua. Yo, na dia temay, lagu sorong lagu ibu pendeta. Tagal ako kita sa lanasang palaku pagin renta nasambayan. Mati kalemi o buwang nanaikin di kepakulian kilang temelan bito temo. Pelan nakamamasan mi kisitamu anala di patu utun iya temai patuan. Laku tu inan tu si patu nalantari mai. Pasake puang naganna semito taumi la rongko laun tarimai. Lansangan na pong Yesus Kristus kimasambayan. Amin. Yo, era nama lebih sebab ya di pasurado tu, mau tahu metu pasurado kita tak pasal. No, mak main basan aku patut tu disu.
Gusto natin sa balik, pati ko po sila sa pagkakain ko yate ni Erika. Lana ba siya ko, ano ito? Ano nga ta? Aba, wala ba yung nabuhi ito, nalaman po ka naman eh. Di siya pwede kakan ko na lang kumuha tila. Yakin po tayo ba, mali ko, ako pala na po sila, pwede may kasunuran. Wala na mo sumber na katin na eh, kaya mayayaw, ako karakaboro. Ako kan lagot di kakang ko na ano lang eh. Ang mulai yung may binusat. Sorry na niya pa, palun dito ako. Binusat, may pirami. Balen na ni Erika, pasilondong ito. Sorry na ni Uisua. Palun ako ito. Puro maton na Maria, yang mau aku na laut to. Puno ko yung may. Ola ko sa kapapisan lolo tole. Yate binunong ko 1, 5 sa sese. Kapaya to puno ko yung may patoro to sa sese le pokana diyan. Ala kalamata buria to. Ya ako pato ki patutun. Yan na 5 sa sese binunong 1. Binunong 2. Sorin na Erika. Balen na Yosua. Puno na pong anil. Todi na Maria. Pa ato. Pasirondo na sa indete na to. O, di papalito ko sa alin dali. Ya, tutiro na siya do. Kung namin ito. Pito lang patasyon ito. Yung patasyon ito na sa may. Kung namin sa lempo. Yung patasyon bilang boko na ito. Kung sisi na tutiro na pandita. Patasyon na ito. Ako po ito na di sirakan ito. Napainan niya te. Pembangunan lang gereja. Oh ya tutero na pandita. Tama gereja na tumaparenta el kemde. Na sese. Yo. Oh, na ko peto na gereja mampainan na salam pula di Paulelan. Topotong kilometer nete. Sorin na ni Indri. Puro matuan na ni Indri. Puro na ni Diesel. Puro na Mamarogos. Sambaw na Erika, 5. Dari pendena sa ngiti lang ato, 5. Pwede na ito sambaw, 4 puno matua. Ano mo? 2 tiro na ni Diesel. No, 4 bisa. Ayo, kailangan ito. Yo kana bale. Yo laku ko tomatol ko lante tondo ko labo tunna yo mai petutuan na. Laku ko kumbei marik ga kan. Sabah ko ambayang di padaki. Nah, di kukola mi tadi memesan nama ate tumatong bulan di tondok. Sapa ko pada mau pedalang kisolan kepoki di kinalolan ate tumatong ki. Dari pura mau kusorong. Kamu mau tumatong ku itu lampainan itu. Sama-sama mi kumua lepas mau tekan itu bersangkutan kamu mau tu lampainan. Supaya tong gitu epi. Kami pakamin tore itu. Ayah to kumapura mo kipatutong. Kamu mo kabutulang kampi. Dari sampai para mo to mo sampaikan. Kamu mo tumatong kita dupainan. O yun, nina may to ano kukulatas so may to may yun na pepa ko lang pala dyan. Namo. Yo, pero na pandita patas yung bisa pamang kamu kung uli sama to. Sisi tele, lako kamu anakku sa sunuku, demen yang napainan tomatua,
Nakon ka na tumuto taamutin na ito ikon. Napapapiratan pagpipuleda no natan pagpipanuso kasalan di ko lamin bago ti. Kami na pasalay. Sama na kami patuto na ako. Sa bago doon sa rin natin pimbangunan. Hindi ko na may rabi ka na ko. Jadi lagu ko yan na yasya di ba natin ba? Lebih patungan na yun. Di situ kami khususnya Jawa Rumah 1 ya di pasar kami itu tak bersangkutan iwa kure sumanga sangadian nagu berapa tadi kue elemen raka raka siapa raka iwa kure sumanga nama pedon be nama kam napat itu tun tak bersangkutan lante patuan ya tu kita tu tondo ka inde ko biben ari tu biasa tu dikua pembangunan lainnya bintang di pasita duku osito jadi bela keragi ke kami malah benabe mani apa karena katende sanginderan kami dan malah dulu biri latang nami lotongan. Mana Henry? Tapi apa bisa kok? Satu kawan. Birungwan. 5. 1 2 3 4 5. Mesti doa apa? Nah, Kira terong tu betul. Sisite nama lesang kalau natak itu cuma perintah joren ya tu utama pembangunan sekolah gereja ya tu tidak na pandita Henry ya tu tidak na pandita yang mana pasumbangkan sama gereja sekolah pembangunan tu ya tu tidak na Nelisa dan itu dunia masih macam yang pasal tu tak terberung lah. Lima. wah ada. Berkata Randa tu, berapa tu surat itu? Era. Makanya berapa?
Satu, dua, tiga, empat, lima tu doang tu. Pamapok dulu teh, takalung mo kidi. Yo nasisipa mo tu kita to moto dito. Di ko na punda pa mo tu kamalingan kitin mo. Sa bapura mo kolong ala ko temi to kota. Jadi nendo kalau kota ke pura be di umumkan na tam. Kota area semua la pakai kitin to kota. Itu mo maloko ki. Jadi ato teno di kole pajemnya apa sih lemai. Nyamala roko binung satu sama sesi to. Kalau sa sesi, iya tunya di koko na umbawa mo di koto. Yo sabah, kona di siya mo timi may batu di koko bawa di pa nandito. Dia mo gai tambe yuren toke sanjong kire. Pura na pokara to bersangkutan cuma melongkok kan. Tapi itu kok agak tambe itu cuma pasti pacu ngebuat ketika nala an pakai salah sumi. Ya keliru mo. Jadi ya tu nali pakai nya macam. Ya cecen olima. Takut berurusan satu kurus semangat. Sayang macam mana kata. Jadi ya te ikut semangat tondok. Kita yang ini mati pamingan minta tondok. Ikut namanya enggak itu dalam satu. Ya tu terong ni saya nalai pakainya macam. Yo laku ko aku ko semangat salen te buku lapo. Dari gusa aku ko yo aku ko semangat aku ko narin itu seperti dalam. Sabar mangka pada aku ko mali mo kan. Tili lagi bukan lah. Ya tadi upaya ko semangat salen sama tiap. Yo para tainam itu nama mana dia? Yo lagi kuat tekali lo medalete batu di kuat ya tekinang lolalang na sinuki barra maisona tutu marampa mo ya to kumwa na biasa bang
pinapiran tu kumua yata soro mila ko tondok bompan na pitondok ko tumatulong lang no painan dito na tarani jo minaindri na kumua ya siya tasorong ita ma tondo te may burarangka ba tu kinalolalam na te may tolamalin po kinalolalam ni ta mo ni tweet ko na bilang na ko na biasa ba mo to dapat lagi tatandai to te mo kumua ya tu terong kita patasui te kanilo bitade te yan na di ko di balu ko te mo langsung lo di balan dia masih di balu ko masih langsung lo di balan dia ngomong bilan na siya dapat asui na natiro ko te may tempat usara tu tapan na nombor na konni ke na dapat asui te mati kinalolam na to lamale din balipuang batu bar amay na na tanamin lalamilo o toke emang lo na ti may ampusara ato ba di kuwa iya ti may tokamatian ngayon na tiroy melo tapan na kuwa yun na tonga so iya ti may pingkarangan tontonga dirangan ni sabat tonton kaya rusa na tahun di kuala matoto abang kirian lagi ngaruh saya jadi ya mo patunda to lagi kuah makara lo mi tadi te purre sumanga tu pamingan misok pole para tu patang nabi sumber suara tuh mbak ini kok semua ya boleh itu kita di Toraya na kakanda itu semua bila patunda mo to kede kita main tanah wadasu ya tu di Roma lesa olima tikur resumanga ipole para salian jo may kamatian lagi ko makara nako kamu ngapusara batu nako kamu anak dia otomate ina palambi itu tangani palambi itu tangani sahabat ina mi tandai kumua ya de kita tahu tada di tamu telino to di sesetero ki to di bida karambau ki jadi itu kapalambiran na tangani kiakui kumuna palambi tangani jadi de mo to tanisan datongan ni kumua ina mana saya tu tangga minta ada bimbangan ikure sumanga itu patangaran mi kamu silu kinde batu anak itu paringam mi apalagi gua ko sisi mo itu kita torotolino tokan di makula mali kabar di kuni parang apalagi gua ya di kurang kami kinawaran na tumutobi karena pukilan royal karena pokok di lapangan sau tawag para mukun karena pokok alokon tumi bagi po anak ko kali bisugay karena pokok alokon pesal saan bila na kamamaliran mi sau kanite inang iparopak kablaan kuriswana pilipano mo to yade mo isorongso kesempatan mo kita may teman-teman mga bandan tu na kapatorong kapag-nagyan kita may kaparalot ang tundok susito dapat ako pa kita dapat itu buang tabang pututero tatasin ni lawan tayo pa tamerang pagi to dari o ako pa to na tuntungan kiminton tuntungan kimang nampo jadi susino iya tu tero katasungkan apa dapat turun tu bisa
sedikit dan di may kekurangan. Yang di para moto bukan warga dalam sungai itu Thailand data sibilang kinanya kanilo karena data gua antara Malaysia menyupat anak tontong malam di mairi ide sarun kantong nasali papante dainan tontong ibay bana yang berkaki dikui tempat bukti na tapi katong iya tak tontong di nasi sudo kos kesibakar karena mau pada tuh kawan tak turun, bayar tak turun toh, berisma. Kami menunggu semua. Kira-kira apa itu? Saya terus pada semua, pasti terlambat. Masyarakat mau cek betul, namun corona apa tuh guys? Kayak apa tuh? Kayak apa? Untuk cek sudah di kata. Sebarangan kemana? Maroko, desa ni mari. Berkara apa teman perlu? Kami nama berperan untuk semua. Kami sudah mampu semua, tapi pokoknya mulai apa? Harus sulungan dalammu. Kamu tu tero, bisa tidak ada penalti. Kau ya tero. Saya penalti cuma kurang. Tero mesti. Tober dua, bilang ini kalau tober dua, saya perpok. Masih tahu memalai, mana yang mesti ada telepon itu pasti dia. Ya itu sudah terbatas. Aku dulu temukan di kamu. Ibu berkeran. Ya jadi itu termoti. Kalau dikontan, caranya ini menjadi. Alam cepat terlalu. Ini makar ya kok. Kakak mau gitu apa? Tempat itu tak siap apa tujuh toh? Mereka kote, nak kata seperti. Soal kata ini kalau kita pada nanti. Dia sudah dipatas. Saya kata malu dulu kan. Kasih sini yang tahu yang perlu saya nak tahu. Nak diimbang tu bang saya tahu. Kau mau misi dulu ni tak? Yo. Sekarang ni semua yang kita malu dulu kan coba. Nanti yang matang kita kalau ini bapak mereka banyak kan. Kai kemarin aku oleh bagi saya kan apa saya mengerti itu kita pasal Papua oh nak polisi itu kontak itu saya akan disarankan telepon ini para to, mereka pero bisa para sampai tadi lupa, para apa ni? Ya kita punya semua, ya kan ya kalau.
Yo ya tu kamu lapatan nanti ronda bisa sana. Sama usulan kami temi anak di sampok ini semua batas sense sama dia lah kameran. Ya duka tu kamu pati bola. Tahan aku malah kurang itu ya tu malah ni kira temi tu apa kirim ke sana. Kenal di sakit. Yo. Oh ya kalau ditanya betul mana? Yo. Mandal siya kita tu. Mana kata Amerika dia tu? Amerika. Mana bukan dia lang betul tadi orang musuh Iran itu sama lama itu betul tak? Dia ada apa lalu? Kali itu, kuning. Nari itu na tulang. Oh, nasi sih tu lah. Aku mani ni komisi pasongkol lagi. Dia kami mani tu tak mapi lagi memang santi labo. Ukasule pindah terlalu apa kita di pelaku na nusu. Gimana jika nanti itu betul tak? Napan na to yung betul. Kalian dia tak di pelaku na mana tanggungan gitu. Di kau ni kasaraman kau nasi sih itu. Sabana lagi petiran nak di itu betul tak? Yo Temi bainan itu kamu tunggu. Cara kami lindung di rumah. Kami lindung di sini tu. Sabar. Nanti ada pada park. Bahaya. Kasih si pejung. Tahan apa tu? Aman na to. Boleh taruh. Dah mandali pelan. Boleh ke taruh. Kini orang. Itu nama apa? Boleh ya. Dan kiram-ramban. Siapa? Silan. Sabi le. Sisi pelan. Takut tu lah. Tujuan nak perlu tu tak ada malam lain lah. Takut tidur. Lari, motor. Terpaksa di pewarna hitam teh sawari sengke ke asli. Itu aja semua. Saya kan panas. Di sini dia. Wah. Nanti membiela. Tayan saling yang dimikwa. Tu sasi si pejuna lah. Ta panataman asang le. Talipa. Toli. Talipa. Apa deh? Nelen dia kata yang meo. Lama-lama pada pintirau na. Go yang mo. Boleh mo. Boleh me pa. Wow. Ya kena dibuka dulu na tu na simbang polo. Tole. Yo leto. Karta ni minum putuan le. Manda pesan sisi na. Mendebaro na rutu na sampak kina na. Kung sadingan mo. Oh, yang paper.
Lari. Lari sih. Tapi kalau penali kalau ko hindi na mo penali kan ya kan. Bisa dipakai 10. Pernah aku peti. Lari meni. Yo lari ini. Sopa pete. Bahaya. Aku bingko jual aku. Yo, dapat jo. Kau tarik mang ko pesini lagi. Kepadalan itu lang apa? Peralan itu lang to papa. Yo. Kami dipikali keju binaloyo mo. Hey, man. Rere taruh. Kamu Romi. Hey, itu ni. Loyo mo na. Jangan pada cara, jangan ayo. Manda apa? Mana basta sisi. Aku merakiter dengan ko. Wah. Sangkilaw mo tahu. Tami lang sang kamera ko telo na iduka. Dia pernah buka nih. Oh, ya mantap gila wala sang uto. Weh, itu nanti benar nih. Matana. Dah, nulak ya. Ya, hindi pa do. Pero. Asam kilaw mo tahu. Yo, natingin titero mo jokin de. Bitigoro manitolan dia latoro tulan lo. Dia to taranggalan tu latapotoro. Patas itu. Ulangi dulu tu ulangnya. Pating ngomay kita, bos. Bos, pating ngomay. Pating ngomay. Oh, oke. Iyo di Sangkil Labuna sangai. Jago. Keras. Turun ni baik dia. Turun jadi.
Malio pilih kiri sampai kiri. Tak mau tekilale bukan ini adu kamu sama tinggoro. Ya de kami nominalnya dia biasa mau untuk si 200. Yo, si 200. Tengah buat mana? Kosong nih, tabe kita. Sudah pada juga. Alan nidon dulu sama kasih. Hancur. Oh iya. Biar man itu ulang tiro kami taan ma di lerata itu kasilong na le. Taan mila sasa itu kasilong na. Bukai melo jo mai. Kiras permainan di may ba? Gago. Tadet pemirsa. Itu dulu pengalaman taruh belit yang. Potong dulu si Pade sao? Palembang. Susi bang. Nih, tadi mana dia? Itu kayak buku atau? Bahalu kita kita ngatur bahalu. Sini ada tolarin. Lo dia perlu mana tu don di duku puda. Abira jalan. Yo. Jalan pakai dalam tak boleh. Bisa iya, betul membela. Jalan pakai dia lah. Membela itu. Jadi kayak kentaro di benda na bahaya. Nah mau dia apa? Hero. Salamnya Orpa Tandisau. Tak nama di dili ke tak itu apa aja sama di tiro te kiri ke lampun loe. Berako nari nanti anu nuntungan. Hah? Tan yo tan melong anu hasilnya serba. Babi tulang kan itu na nam nesi itu sama. Yakin na. Yakin na. Saya bisa deh. Kena si Sondai melong pasti kena Sondai. Kena mak bisa misyo. Nak jangan suti bas nasang yang tay tadi mana betul dia lah. Nala meeting corona ya. Iya ya, mereka mikir-mikir kita. Dia siapa mau kemiri kamalan nala donindo. Saka minatay itu silo tira. Lako kamu to manui sama ya te kami lo mitanete ina ta tondo ki morin tiro ke ni pamanda jo tu dukuna sabaya tu kulina ya manne na balu ku tomate ro to ana ka tomate tau ya na balu ki tu dukuna ta itulah beta rombong. Yo, tabek lagu kita soal nasang. Lama kada na umpak kadanan gereja. Sabak susi moto tu keputusan kumua. Ya tetedong tati romolan kumasong kamu. Ya tu latama oije kalese.
kalesena nalai gereja batu di kuah OIG PWGT PPGT sekolah minggu yaitu ayak lako PKB jadi lako toro tomatuanku labir kate pira-pira tondok turampo tama man itu majelis gereja dako un pungut itu kalese sola ayak mikuami ona deno ya jadi dolo tak siapa na dilu itete dong ya motoki parampoi kami gereja kumua demo keputusan susito dak mi koe kumam bengge mana leh yo mapahan ki sola nasang jadi anda denda ko tu di suamo bertugas kumualan pungut kalese sola ayat tak mau bisa tu to umpana ta te bungarangka aku mua tak kilam pabengan yo baik pada moto udah semangat nala di pak pelelengan duga mau tu taman na gereja tu tedong na sese BP